You are tearful and for and necessary in Sirania or Dombre. Near can say, Bidiane Prophet Erica Quasientri. Near America, we did whom he said, the spiritual president. Now a man in also present. Tell me, which I will tell for Chagana for beauty attention TV, Pia, we are made for. We are Cocuman, we are taste. We will be out with attention TV. When I mean, Shroud, no, you can see it. But I told him in some way, a quick note, I'm a Sunday, but we have in some way, how about your friend Ejura? Ejura. We, your friend Ejura. Somewhere, you matter. We see a friend saying Ejura. Ah, my main chair when you may be a Jura, we a kita spiritual steps be, and I'm perception. Ejura way, and no business as of we had who have any na who are near. Yametu Wadina when you come home. I am in Shira. When you be you, he had gone up one away a bay 4 ways, say, the patrol, Daddy York. Ejura way. Say, enter for ever quite yasia, a good soon. Ah, nobody be a carrot, nobody be a someone switch, no more quite yenasi, enter for ever quite yasia, no more using. I face say, oh, be boja, nay, ye no, when we say a year they said nipaba, and a nipa ma tie, only the good so many appetite a year, and I don't know be a mayeno, no more the petesa, the so many pete. Omo de pete bo say ye na dike nipa ba nti wa ye ya bo ka no na ma ba ka o wa na ma wo no ma wa bo ka wa ye ya bo ka wa na pe we Ejura wo di gu ade mpete na ade bi asi nipa no finfi because nipa ba nyina woni ba bi o mu free ebi ba se yie no ebi ba ye ni yie Ghana fo ye nya this hard time ye kire nature mo ye nya sa abosomsem na bosom ni ba bi ya ah we by 4 ways and women in free ho Ejura we Juma edin no afetie Ejura we ya oba pemfo a onyemo a oyefunu utimi se gina ho e hye oboso me pato we when you from 7 to 8 9 na yefunu no gina oboso a ohumi ye ya we ye de gunsuo mu dware na ye de menkansu aka ho na ye de nkutato we so na wa ma wo kun no no a de twi afuru no so de nam so boko because no na de tum ntie so no how to handle it respectful no de nam so sa me pato wi ayemfa Ejura no to atifi na nsa pepe wo afuru na draw na sane abafom mesina ade na sane Ejura we ana oman hene be kodwam a sane na be kodwam a hwade ebi kita na banche ahaban so san ka ho o de ko wo ye de hwe yi o de gunsu no adware ene nkyene abo de no adware anso akọ bedwam we Ejura we odware wi ano kọ bedwam aya trai no tie me Ejura we ya o pese wa wontafo na pese mu gina na wo amehaw na usika se be successful we na de gunsu mu dware gom mo ama wontafo ama mo atrase no we o dware mu wi anso de o matrase se dwa so wasa ji unsam usi minima ye bia me man yes wanye nti no mo yare no nti bo se pani yare kakra so yare pani yare pe ade china kakra so asom kakra yare ade china na pani so asom me pa cho pa Ejura ana fo menkan so gu nsuo be ka ho ai na to krobotum na fa dware wo uwia afa mu wasese gwa wabom atrase usika se me koyi nti obi se ma wo ntafo so aho kire nkwa da ba so utiri mo de ne ese o ya ma wan ya ma mo utrimode ni esa wo yama wan ya ma omo enti me ka kire wo no wunya ne ba bia sa attention TV me se wunya ne ba bia sa attention TV na me ka se media ne Prophet Erica Kwasientwi me telephone number 0543 41 91 60 the next line 0553 40 40 62 all of all ebeji wusem abroso ene kodwele ne obi se abroso wedi onya me de adom ya me de check Ghana kwa abrochirefo a mo hwe me Ghana fo ahemafo Ejura we ya ye be se ohema ahwade na nam de kop dam ne de wa hye dam ah ne ya hye nsuo ne de adware ye de ha ba ko be ka ho ne de adware ye de dware wi a afeni ye de watena akunwa so sampem sanse ye de wa pia bontene ene ye tumi ye de abo ho ban tu ohema akasa edudwam what do you say obesa the papa denti na wo keka Ejura asem yes unnim hwade obi a esoro yade aka no we nsuo to a nsuo ne fi soro direct ba no me pato nyanu bi mema ngu chance da so na de agum anaje 12 o'clock
me pa to tie mi o na ma peka mfa gu nsuo no adwira wo mu na me adware nipa no 21 days body 21 days ni dware ni wie me pa cho esoro yare na teko yare bone na wonnim nti e na oda so ate faako e na yare adokoro wo e na ose ya to nipadua wonyi sunsum nyama ni won pe ba mmommo me pese obi di apetesi bekun apetesi 1 cedi eni nkosua ite peso so bi di bekun wadi ase obi di bekun wo shabre a ate atofom wo so nyama man yeye wo so nyama man nyina me pa chekopa adwira na bie sam 90 na fa adwira ne to ho na fa to atifi nyama nyina ase biara be hu ni nyina me se ni ase nyina be hu ni nyina adwira ne be ye fresh en woda en twentwom da e be ye fresh avoti wo na wahu nyama esi wo abara bom ni aso de tiawo ni age aguo afani nyina nyama yiri nyina akyerew me say Psalm 90 verse 1 go o yo kinkan wie de bompa wie afa dwura ne hye en afetie obi se ya to honam kankan de ama me pato wata na afa dwura hye na fato na nsa koyi obo se dwura ne fresh sa na apai ababi wo so na apai epai pem pacho tamatare ne hye honam kankan na yi o yiye wi anadwo de so fakoto bola so ya tare ne firi ho na fakoto bola so honam kankan ye to ma na firi woko because ye woni pa bi ha wonam opa amani nsu wi ase spray nyina no ho bon me se ne ho de no ho bon obi se papa me ko pe favor me ko me pe adwuma ni pa wo ho ese papa ya mfa me yes uni favor pe adwura me se den pe adwura na pa tare ya ohun kan mu da atare foforo fa shim odi atare ni shebu wi a me pa cho be kan Psalm 75 1 to 10 was na kuruwa bi wa Awurade Yankopɔn nsɛm anyame no pagya obi no obro bi ase na hantanfo mmostum ho biem na Awurade ma hantanfo aben bubu ye na okita kuruwa bi a red one aye ne ma no hwegu fam awuri fo bɛno no ye afefe ye me pa cho uye pefatare no na hwe red one go fikenkan quotation na me ka no hwe red one go kasa afo wi ayi adwura ni fi atare na hya atare na ba bia akɔ no ebekɔ yi ama wo dia wo kodu office ote kakra hye wata so onsa na wonu kasa wo pagya kosoro manager pagya kosoro eba nyina obete wase ebe soporo ama so nyame tumi ni wa anadwinsem so ni ho sem anadwinsem ho de ene nkwanta na so sem so wo obeti fio so eba ifo o se nyama me pacho ha ho ko pa adwura fagu awe wam fa be sikusu fa kwansi so ana pekura fagum fasi fie ne kona ba bi ebe chi ba ye ne manager na live ama na kananu masam ada na won pe we na apeden mediane odi fo akwase antwi ya me kan se sunsumu wafo I ready say be the way nyina be mo man Ghana ansa me eda nyam beto safre me bɔ kokora nyam beto safre me no na me de nyama bi adua nipa mu me de nyama bi ate nipa me de nyama bi aboa nipa na me din anyira onyame sunsum enkata wo so onyame sunsum emie kwama obi se papa de na won ka se yesika sam ampa obi timi kɔton ade baba na sika no so ate kɔte adwira fa beto so wada so de no sika no wa na abɔ so odwam na ade ba e so ate me pa cho pa adwira ne ate fa gu sika no so wo de ha on fa sika no ko se ba be fi bi ya fa adwira ene ate fa gu fa gu sika no so na we se so beto an beti ana won timi ntibiem honhom ko ate na o ma biem wonnim a yan kira wate ade a wasase so ya se wonnim ade na obi kan so na se me ma me hu nya wahi me kire ma ne moaw na fa bi na mo na ebi obi ti wo dan na chi ohia sa mo no onyame sunsum enka ho onyame tumi me se be de mensam na encha me de baba wie na we machi a odotobirim na gina ha yo odotobirim pa kase ene yatu metuka ene me hwe ha ba a kire ye ni agoro na me kan se subscribe Attention TV follow Attention TV na diachi na make sure say ne akapia obenya fi Attention TV na obenya na wan fa odi fa kwase antwisam me se ebanada eye mpaebo kwasiada anointing service ya wada betena se anapa me pa cho fa me no ma na frɛ me Faminoma na frɛ me hwɛ faminoma na frɛ me obi se papa me da do obi ni ma beda me pa cho team wonan no wo de pe banage na ti fa adwira we na fa praye kan na fa banage wonan nim na de da se onipa no ofio no ye wa ade chia na pa ono nkasa ba beka na num nsam odofo me se me kan be kwa chiri me se me kan be ginsam me se me kan be sei me se me kan wonti ase adwira ni yesen tafo bekwa yi ase tisom kita nyame kan se Yesu ama no di for meti ase me koso a kire
me se me den me koso aden a kire me se me den me koso a kire obi se me ya adwuma mi nya sika kopa Ejura na de frɛ bi me kire wade bi de aka ho na de aye adwuma onyame sunsun onyame kɛse yo ebe wo dia me kan se peace shalom.